Tubahaye ikaze bakunzi bacu makuru ya kabiri kuri iki cyumweru tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 ubwo tugiye kwibanda makuru agezweho ndi ku mutekano politiki na diplomasi yibanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano y'igisirikare cy'umutwe wa AFC M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, aho tugiye kurebera hamwe aho urugamba rugeze ndetse kugeza ubu n'amakuru akomeje kwemeza ko igisirikare cya AFC M23 cyo kimwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje imyiteguro y'urugamba. Turagaruka diploma rutura zirikorwa mu bice bitandukanye bya AFC M23 ndetse na diploma zirikorwa hagati ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Nanone kandi ndakubwira ko igisirikare cya AFC M23 ndetse na MLDP twirwaneho bongeye kwivugana koloneli ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi FDNB mu mirwano imaze iminsi yumvikana mu bice bikomeye birimo Bidego ndetse kugeza na Karingi na Irunda na Gakenke muri teritwari ya Minembwe. Ese urugamba rwifashe rute muri ibi bice? Uyu mujana ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi FDNB wivuganwa na AFC M23 biteye bite? Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi ndakubwira ko indege z'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse kugeza ubu na helikopteri y'igisirikare cy'u Burundi FDNB yatangiye gutwara imirambo y'abasirikare kugeza ubu bari mu bice bikomeye bya Bidego bapfire mu bitero bikomeye bagabweho na AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko imirambo itangiye gupakirwa indege haba ku ruhande rwa FARDC ndetse kugeza ubu n'amayiti z'abarundi za mbere zamaze kugezwa Bujumbura rwagati. Ese indege za FARDC ziri gupakirwa imirambo muri Bidego biteye bite? Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi turongera tugaruka ku nkunda n'ibikorwa bikomeye biri kwemezwa ko imbere mu butegetsi bwa Kinshasa hari umwuka mubi mu bijyanye n'ibikorwa byo guhindura itegeko nshinga hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ese kugeza mu butegetsi bwa Kinshasa biri kwemezwa ko ari kumvikana inkundura no kudahuriza hamwe ku cyemezo cyo guhindura itegeko nshinga muri gutegurwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Byifashe bite? Kongera kwitambikwa na Kiliziya Gatolika bivuze iki? Nibiki bitangazwa na AFC M23 yamaze kugaragaza ndetse kugeza no gutangaza iminsi ya nyuma y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byose ni raporo zikomeye turinjiraho gatanu ku kandi. Nanone kandi turugaruka ku masasu menshi n'ibikorwa bikomeye bibyutse bihanganisha abarwanyi ba AFC M23 Powezero, aho ngiye kubyekirwa imirwano ikomeye biri kwemezwa ko yagwemo abasirikare bagera ku 142 ku ruhande rwa Kwarisosa FARDC, ingomere nyinshi ku ruhande rwa MLDP twirwana ndetse na AFC M23 biri kwemezwa ko bakomerekejwe bikomeye n'ibitero bikomeye cyane bagabweho na FARDC. Kugeza ubu ni raporo zikomeye z'amakuru y'ingenzi tugiye kwinjiraho gatanu ku kandi turifasha ibitangazamakuru byandika inkuru zitandukanye zicukumbuye ku butaka bwa Kongo. Ubwo turebera hamwe iburyo ki umutekano wifashe mu bice bigenzurwa na AFC M23, ibitero bya drone za FARDC ziri gukomeza kugera amajanja abayobozi ba AFC ndetse n'igisirikare cya AFC M23. Ibi nibikuye mu nkuru zikomeye ni ku mutekano politiki na diplomasi. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turongeye turabatumiye muzi niba uri mucya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukuri ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kubana 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Twongeye kuba ikaze mu makuru ya kabiri ku buryo burambuye agiye kwibanda ku mutekano politiki na diplomasi by'umwihariko imirwano iri guza igisirikare cya AFC M23 na FARDC. Munyemerere dutangire ku nkuru ivuga ko igisirikare cya AFC M23 cyabyutse gikora reinforcement na diploma mu bice bikomeye. Kugeza biri kwemezwa ko abasirikare ba AFC M23 bari hagati ya 340 ndetse kugeza ubu na 520 ba deployed mu bice bikomeye. Kugeza ubu biri kwemezwa ko mu bice byongeye abasirikare ba AFC M23 ari bice bya Bidego ndetse na Karingi biri kwemezwa ko hongeye gufatwa ibice bishya kandi binne bitandukanye byafashwe n'abarwanyi ba AFC M23. Na makuru
yongeye kwemezwa na societe civile kugeza ubu zituye muri ibi bice bimaze iminsi byumvikanamo intambara ihuza igisirikare cya AFC/M23 na FARDC, ndetse bikemezwa ko AFC/M23 ku bufatanye na Twirwaneho bakomeje ibikorwa bikomeye byo gutsinda ibitero bigorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa byibasira abaturage batuye mu bice bigenzurwa na MRDP Twirwaneho AFC/M23. Amakuru akomeza yemeza ko ku mpande zombi hakomeje kwitegurwa imirwano ariko hakorwa diploma militeri mu bice bitandukanye, ubwo biri kwemezwa ko igisirikare cya AFC/M23 nuko gikozwe diploma rutura muri ibi bice kwa risosa FARDC yongeye kongera ibikoresho byinshi, intwaro n'abasirikare mu bice bikomeye bya Bidego, ndetse bikemezwa ko Budego yamaze kubakwamo position militeri y'ibikorwa bikomeye cyane bya FARDC, ndetse kugeza ubu indege za Kinshasa zamaze kurandinga muri aka gace zitwara imirambo y'abasirikare ba Koalisosa FARDC bamaze iminsi bicirwa mu rugamba ruri kumvikana mu bice bitandukanye bya teritwari ya Minembwe. Amakuru ariko meza ko imirambo y'abasirikare benshi ba Koalisosa FARDC bamaze iminsi bapfira mu bitero bikomeye n'intambara ziri kumvikana mu nkengero za teritwari ya Minembwe ziri guza MRDP Twirwaneho AFC/M23 na Koalisosa FARDC iri gupakirwa yerekezwa mu bice bitandukanye. Kugeza ubu imirambo ya mbere yamaze kugezwa Kinshasa, indi kugeza ubu bikemezwa ko yamaze kugezwa Katanga mu bice bikomeye birimo Koalisosa FARDC. Amakuru ariko yemeza ko indi ndege ikomeye kugeza umwuka bwa Helikopter kugeza yapakiye imirambo myinshi y'abasirikare b'Abarundi FDNB iturutse mu gace ka Bidego, bikemezwa ko yarandinze i Bujumbura ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru akemeza ko abasirikare bagera kuri 235 b'igisirikare cy'Abarundi FDNB muri iki cyumweru bapfiriye mu bikorwa bikomeye by'imirwano yabasakinije na AFC/M23. ubu tuvugana biri kwemezwa ko nubwo hakomeje kumvikana diploma rutura no kwitegura intambara ku mpande zombi, hariho uruhande rwa MRDP Twirwaneho yifatanya na AFC/M23 no ku ruhande rwa Koalisosa FARDC igizwe n'abacancuro Abarundi FDL ndetse kugeza n'ingabo za Wazalendo kugeza ubu zirwana ku ruhande rwa FARDC barwanya bambari kugeza ubu bifatanya na AFC/M23. indi imirwano ikomeye cyane iri kumvikana mu bice bikomeye cyane bya Poezero kugeza biri kwemezwa ko habyukiyemo imirwano ikomeye yabyutsuza abasirikare ba AFC/M23 MRDP ndetse na Koalisosa FARDC mu bitero bikomeye kandi bigari byatangijwe na Koalisosa FARDC yagerageza kwivugana AFC/M23. Amakuru ari kwemeza ko ingomere nyinshi ku ruhande rwa Koalisosa FARDC zaguye muri ambushi n'igitero gikomeye batezwe na Twirwaneho M23, ndetse bikemezwa ko abasirikare bari hagati 142 ba FARDC bagaragaye bahunga basuka ibice bikomeye cyane bya Poezero ubwo bari bagabye igitero gikomeye kuri AFC/M23. Amakuru akomeje kwemeza ko ibitero bikumvikana mu bice bitandukanye bikikije teritwari ya Minembwe bikeje inkeke ku buryo bukomeye, kuko Koalisosa FARDC iga bitero bikomeye by'ubugizi bwane byibasira abaturage batuye muri aka gace, ndetse kugeza ubu MRDP Twirwaneho AFC/M23 bakaba bari gukaza ibikorwa bikomeye no gutegura ibikorwa byo guhangana bikomeye cyane na FARDC no kurinda ibi bice bifatwa nk'amarembo ya Sud Kivu ngo bidafatwa na FARDC. ubu tuvugana biri kwemezwa ko mu bice bikomeye byugarijwe n'intambara muri Sud Kivu harimo Poezero, agace kugeza ubu ka Bidego, Kiringi, Gakenke na Irundi hamaze iminsi humvikana diploma ruto n'ibikorwa bikomeye biri guhanganisha abasirikare ba FARDC ndetse na AFC/M23. nanone kandi tubahaye ikaze bakunzi bacu makuru atandukanye kandi agezweho nonaha. ubu tugiye kwibanda neza mu makuru akomeye akomeje kwandika mu itangazamakuru byandikira ku butaka bwa Kongo. turibanda mu mirwano iri guhuza abarwanyi ba AFC/M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. tugaruke ku nkuru yakomeje gucisha igikuba yifatwa ry'abasirikare batandukanye barwana ku ruhande rwa kote y'igisirikare cya FARDC, harimo abacancuro 6 b'abazungu bafashwe na AFC/M23. ifatwa ry'abasirikare bagera kuri 38 b'igisirikare cya FARDC, ikubitwa ry'abasirikare ba Barundi biri kwemezwa ko batakaje abasirikare bagera kuri 206 hano muri teritwari ya Minembwe. bakunzi bacu
turongera tugaruka ku nkuru zivuga ko mayiti z'imirambo y'abasirikare b'Abarundi bakubitiwe muri Minembwe bamaze kugezwa mu gihugu cy'u Burundi nyuma yo gukubitwa na AFC M23. Turagaruka impamvu umutekano n'ibikorwa bikomeye bya gisirikare by'abasirikare ba AFC M23 n'abasirikare ba MRDP twirwa no AFC M23 bikomeje kongererwa muri teritwari ya Minembwe. Impamvu igisirikare cya FARDC gufata ibice bya teritwari ya Minembwe byananiranye mu rugamba bahanganye muri AFC M23, ibi byose turabigarukaho. Si ibyo gusa, none ku rundi ruhande turavuga ko Kiliziya Gatolika ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwamagana ndetse nitambika umushinga n'ibikorwa bitegurwa n'ishaka rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ryo guhindura itegeko nshinga. Ni byinshi bikomeye byatangajwe n'abepiskopi bahagarariye Kiliziya Gatolika ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese Kiliziya iravuga iki mu bikorwa bikomeye byo guhindura itegeko nshinga biri kuvuga ko bitegurwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi? Ese kwitambika iki cyemezo cyo guhindura itegeko nshinga kwa Kiliziya ku butaka bwa Kongo bivuze iki mu mirwano n'iterambere ndetse n'umutekano w'abanyekongo n'intambara AFC M23 ihanganye mu butegetsi bwa Kinshasa? Uzi ni ingingo zikomeye turinjiramo. Nanone kandi turongera tubabwire ko AFC M23 yatangaje ko yiteguye kwivana mu biganiro bihuza n'ubutegetsi bwa Kinshasa bishingiye ku kuba ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugaba ibitero bikomeye mu bice bituyemo n'abaturage benshi bigenzurwa na AFC M23, gutegura intambara ndetse kugeza ubu no kutubahiriza mu bikubiye mu gahenge kashira ibiganiro birwuza igisirikare cya AFC M23. Ni byinshi bikomeye turagarukaho byongeye gutangazwa n'ihuriro AFC M23. Ese kwikura mu biganiro kwa AFC M23 byabivuze iki mu ntambara n'ibikorwa bikomeye bya AFC M23? Ese ibyafashe umutwe mu gukomeza gutsinda urugamba rwatangije ku butegetsi bwa Kinshasa? Ese kugeza ubu byabivuze iki ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa? Ibi byose ni ingingo zikomeye turagarukaho. Nanone kandi ndakubwira ko Burundi buri gushinzwe gukomeza gukora iyicarubozo mu bice bitandukanye kugeza ubu bwifatanya na FARDC bigenzura ku butaka bwa Kongo. Kugeza ubu ni raporo zikomeye ziri gusinja abantu na FARDC kugaba ibitero bikomeye by'ubugizi bwa nabi mu bice bitandukanye bagenzura ku butaka bwa Kongo. Ibi bigamije gukomeza kuvuga nabi ndetse kugeza ubu no gufata nabi abashinjwa kuba ibyitso bya AFC M23, ibikorwa by'urugomo n'ubusahuzi bikorwa na Korisosa FARDC. Izi ni ingingo zikomeye mwabyumvishe ko tugiye kwinjira mu nkuru zikomeye ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turongeye turabatumiye muzi niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukore ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kubana 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Twihuze cyane, reka duhere ku mirwano iramutse ihuza abarwanyi ba AFC M23 mu bice bitandukanye bya teritwari ya Minembwe. Biri kwemeza ko imirwano kuri tariki ibyukiye mu gace kiswe ku Ihene. Kugeza ubu biri kwemezwa ko ari ibitero bikomeye abasirikare ba Korisosa FARDC babyutse bagaba kuri MRDP twirwa no AFC M23 bigamije kwifata aka gace no kwirukanamo AFC M23. Amakuru ariko meza ko ari ibitero bikomeye byatangiye mu gitondo cyo kuri tariki agana ku isaha 10:30 ubwo abasirikare ba Korisosa FARDC bagabye ibitero bikomeye bifashe imbundano n'iziremereye muri bice bigenzurwa na MRDP twirwa no AFC M23. Kugeza ubu amakuru ari kwemeza ko kugeza ku isaha 12:15 AFC M23 ndetse na MRDP twirwaneho batangije ibitero bikomeye byo kwirwanaho, bikaba byatumye humvikana imirwano ikomeje kumvikana iri guza igisirikare cya AFC M23 MRDP na Koriso ya FARDC. Ubu tuvugana biri kwemezwa ko ari ibitero bikomeye Korisosa FARDC iri kugaba iri kwibasira abaturage batuye muri ibi bice ndetse kugeza biri gusenya ibikorwa bitandukanye birimo inzu z'abaturage zituye muri iki gice. Benshi bakongera kwibaza impamvu kugeza ubu igisirikare cya FARDC gikomeje kugaba ibitero bikomeye muri teritwari ya Minembwe, n'impamvu kugeza Minembwe gufatwa na FARDC byananirijwe ku buryo bukomeye.
impamvu AFC M23 na MRDP bakomeje gushira imbaraga mu gukomeza kunetereza no gusubiza ibitero byose bya FARDC muri aka gace. Kugeza ubu inkuru ziri kwemeza ko kugeza ubu Minembwe ari urufunguzo rukomeye cyane rwa Sud Kivu, ariyo mpamvu igisirikare cya AFC M23 na twirwaneho bakomeje gukaza ingamba n'ibikorwa bikomeye byo kurinda aka gace ngo gadafatwa na FARDC, ngo kugira ngo kwa risosa FARDC idutangiza ibitero bikomeye muri Sud Kivu mu bice bigenzurwa na AFC M23, gifata ibice byose bitandukanye bigenzurwa na MRDP twirwanaho AFC M23. Kugeza ubu biri kwemezwa ko muri operation ibikorwa bikomeye bimaze iminsi bikorerwa muri aka gace na MRDP twirwanaho AFC M23, abasirikare bagera kuri 6 b'abacancuro bafashwe na AFC M23 mu minsi 3 ishize. Abasirikare bagera kuri 46 bakora isosa FARDC bagera kwicanwa n'abandi basirikare bagera kuri 235 mu Burundi. Biri kwemezwa ko baguye mu mirwano n'ibitero bikuru biri kubahuza na AFC M23. ubu tuvugana abo mu makuru atandukanye tunakishije amakuru bwiza.com akongera kwemezwa n'abaturage batuye muri Sud Kivu. Biri kwemezwa ko abasirikare b'abarundi bagure ku rugamba kugeza bamaze koherezwa mu Burundi, bikemezwa ko bari kujyanwa n'amasubuye y'agaciro gusarwa ku butaka bwa Kongo n'igiseke cy'u Burundi FDNB. Inkuru zikomeye ziri kugaragaza uburemere n'ibikorwa bikomeye by'abarundi bari kwitwa nka ararije komeye mu bitero n'intambara ikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo iri guza igisirikare cya AFC M23 mu butumwa bukomeye. Kugeza ubu biri kwemezwa ko kugeza ubu igisirikare cya AFC M23 na MRDP bari kongera imbaraga n'ibikorwa bikomeye muri teritwari ya Minembwe bidacyakirwa n'abasirikare ba AFC M23, mu gihe biri kwemezwa ko biri gutanga umusaruro kuko ibikoresho byinshi bya FARDC biri gufatwa na MRDP twirwa na AFC M23 n'abasirikare benshi. Kugeza ubu bakora isosa FARDC bari kugwa ku bwinshi muri aka gace, bikongera kugaragaza ishusho y'urugamba n'ibikorwa bikomeye biri guza abasirikare ba AFC M23 na coalition ya FARDC. Reka inkuru zacu tuzikomeze ku nkuru ivuga ko Kiliziya Gatolika ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ijambo rikomeye ihindura byinshi mu mitegekere y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bongeye kwamagana igikorwa cyo guhindura itegeko nshinga cyateguwe n'ishaka riyobowe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Mu minsi yashize nibwo inteko ishinga amategeko y'ubutegetsi bwa Kinshasa yateranye ku majwi ya 49 n'ibice 2% bakemeza icyemezo cyo guhindura itegeko nshinga. Kugeza ubu iri bikitwa n'ingingo n'inzira nsha y'imbanzamushinga yo gukomeza kwihara ubutegetsi ku butegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi ushaka gukomeza kuguma ku butegetsi ndetse kugeza ubu no gukomeza ibikorwa byo kurwanya AFC M23. Kugeza ubu ni icyemezo cyarwanyijwe n'abanyepolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, barimo uwitwa Martin Fayulu, kugeza ubu Katumbi, Moise Chapo n'abandi benshi. Bongeye kwamagana ibikorwa byo guhindura itegeko nshingwa ku butegetsi bwa Kinshasa ndetse bikongera kwamaganwa na Alliance Fleuve Congo bice kuri Colonel Nanga n'ubuyobozi bwa AFC M23. ubu tuvugana Abepiskopi Gatolika ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye kwamagana icyemezo cyo guhindura itegeko nshinga, bongeye kwitambika Perezida Félix Antoine Tshisekedi, bongera kwizeza abanyekongo ko ibi bikorwa bitagomba kuba. Kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwabugiye kugurwa bikomeye no guhindura itegeko nshinga ese gukomeza kwikubira ubutegetsi kwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi bivuze iki mu bikorwa bikomeye bya AFC M23 ndetse n'abaturage batuye ku butaka bwa Kongo. Izi ni inkuru zikomeye.